Dragi prijatelji, pozdrav! Zasigurno se sjećate 3 načina branja maslina koje sam patentirao prije nekoliko godina. Zaboravite na njih. Ovo je novo doba, doba pandemije COVID-19 i moramo se prilagoditi situaciji. Pa krenimo dezinficirati masline, krenimo u prvi korak. Odgovoran ja ću, cap će biti, dezinficijen son masline politi. Jesu pocrnile koliko je kili, to sve mora znati moj prijatelj Vili. Oja Lemko, dođi s menom brati, na paražolu tebi poljubac ću dati. Jako morate biti oprezni, ovo je jako bitno jer nijedan dio masline ne smije biti kontaminiran. Kada smo sigurni da smo dezinficirali kompletno stablo masline, nakon 10 minuta krećemo sa branjem. Naravno, svim težacima prije branja treba izmjeriti temperaturu i napraviti kolonoskopiju. Laganim, istančanim potezima, punim odgovornosti krećemo sa branjem. Pogledajte kako one padaju. Pogledajte tu ljepotu branja. Ali prije svega sigurnost nam je najbitnija. Evo pogledajte, ne smijemo se približiti bliže, zato i služe hvataljke. Ovo sam ogladio, jako sam se umorio. Majko! Majko, pripremi mi smutio sladnih srdela i crnoga vina. Jako sam gladan. Naravno i u hrani moramo paziti na preporuke stožera. Evo još ćemo ubrati par komada prije marende i moga predivnog smutija. Krećemo sa 4. korakom. Ako vam je prenaporno brati masline hvataljkom i ubacivati ih u malu kanticu postojeći preporuke stožera, nabavio sam tresač. Naravno, on je prekrasne žute boje, to ide uz ovu moju lijepu maskicu i samo za potrebe ovog treskanja obukao sam žute peraje da budemo u skladu. Pa krenimo. Jedna napomena, za ovo je potrebna nadljudska snaga i nadljudska koncentracija. Pa pokušajmo. Krenimo. Bez obzira gdje vas nosi, morate se prilagoditi situaciji. Zadržite stabilnost. Stabilnost je najbitnija. Neka padaju, nek vas nosi, ali maslina mora ispadati. Maslina je najbitnija. Neka trese, ali idemo. Morate ostati skoncentrirani. Trese ko nikad, ali borimo se. I na kraju, završni korak, umoran sam ko nikad. Evo možete doći bliže. Uzimamo bris maslini. Koji ćemo poslati na analizu. Spremamo jedan, a spremio sam jedan iza sebe. Dakle, na kraju svim težacima napraviti bris nosa i poslati na analizu. Evo pogledajte.
Lijepo. Dragi moji, to je bilo to. Budite odgovorni, čuvajte sebe i sve oko sebe. Voli vas vaš uzaveli poeta. Obavezno berite samo pod ovim uvjetima koje sam vam pokazao. Pozdrav!